ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентства ТВ. Дӯстон, имрӯз 4 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Бардоро навор беҳад хуб мегзара. хоҳишмандам аз аввали видео то охира тамошо кунед. ягон эълони моро пропускат накунед. Бардоро дар ҳар як 10 сонияи охири ҳар як эълонҳо рақамҳои соҳибхонаҳо бардоро мондагие ки шумо метавонед ки баъд занг бизанед. бардоро хоҳишмандам нагзарон видеоро. меҳмонҳо навомагиҳо ҳатман дар канал обуна шавен ва барои реклама кардан хона, мошин, замин, мол маҳсулот, техника чизе боша бардоро ҳатман дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. насиб боша мегирам, рекламаш мекунем мисли ҳамин инсонҳо. бардоро дар масъалаи лайкҳо, дар масъалаи подписатсия бепарвогӣ накунед. марҳамат, тамошо кунед навори имрӯзара. инак мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чие дӯстон? бинед, хонаи фурӯшӣ ки қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати чортепа, кӯчаи ҷомӣ мегӯянд. бинед дӯстон, иборат аз 2 ҳуҷра, ҳамагӣ 3 сотиқи замин дорад. хай хто ноҳияи рӯдакиро медонем. бардоро ҷамоати чортепа, кӯчаи ҷомӣ, 3 сотиқи замин, дарахти мевадиҳандам дора. агар рудкориам карда мешава. бардоро хона ба ғишти пухта сохта шидагие. хуб, инак масъалаи даруни хонаро ихтом бибинем. бардоро навор аз сабабе ки беҳад дароз буд, ма камтар давондам, ҳам бо ҷое ки уқае ки важни набуд. бардоро баридамаш нарх навора баҳри шумо ба рубл, ба сомонӣ, ба доллар гардондам ки шумо ҳисоб китоб карда наистед. ака курс бардоро боло поён мехезам мефура хелай бо худтон аниқш кунед. масъалаи об ҳаст, ҳамон ҳоҷатхона ҳаст дӯстон, мактабу медпункт ва масҷид тақрибан 200 метр дуртар амиқа разница дора. хуб дӯстон, нархи хона бошад 250 000 сомонӣ. 2 ҳуҷра ага 3 сотиқи замин 250 000 сомонӣ гуфтесай. чор тарафш маҳкам кардагие. бардоро ина марҳамат 22 300 доллар мешавад ва 1 960 000 рубл. оба дидесем бардоро, оба мебинем мефурад ки бахри. касоне ки ташна ҳастанд, марҳамат барен об бахре. бардоро хуб, навор ҳамин амхи хонао бошад. Агентства ТВ ҳама вақт бардорҷоно дар хизмати шумо ҳаст. нарх наворро мегзорем, рақамҳои шумо меистад. ба эълони дим мегзарем. эълони димон чие? замини фурӯшӣ ки айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Шамбарӣ мегӯяд 8 сотиқи замин дорад. 8 сотиқи замин. анак бинен шербачо. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% омода. гирдванаш маҳкам кардагӣ 330 000 сомонӣ, 29 500 доллар, 2 590 000 рубл. тамос тариқи ватсап ва имо. рақамҳои акара мондагӣ 903 10 1988. ака бардоро хатон видеоро шув тамошо кунед. замин ҳавои тоза дорад. об ҳавои беҳад тоза. дута ҳуҷҷат дора бардоро. дута замин аст. барбабар ҳастанд. чор тарафуш маҳкам кардаги об свет дора. мактаб, мағоза ва масҷид, аптека ҳастай дар наздикиш ҳаст. бардоро сохтмони нотамом ҳам дорад дӯстон. катлабани якум этаж, мақсад пурра монолит ва поёнаш мақсад монолит рехтагие мега камон. дута замин аст. оз як тагаша бардоро бо ишонтон метам. касоне ки аз шаҳри Ҳисор заминхар ҳастен дӯстон, ҳам якамон замин доштааст мефурӯшаш 8 сотиқи замин. монолит шад дестен шербачо хитон хай. инам хел ҳолат, инам хел састаяни масъалаи ҳуҷҷатҳо тамоман мушкилӣ намешавад. айда тарафаш кӯчаи об ҳаст. ина бардоро чашма об ҳастай. хуб дӯстони азизи ман, ба эълони сеюм мегзарем. ака эълони сеюмон чие? боз як дигар замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор.
аниқтараш дар қалъаи ҳисор айни ҳол қарор дорад ҳамин замин. бардорҷонои ман, шербачӯе ки аз дуру наздик тамошо кардесен, касоне ки аз ғарибӣ агар тамошо карда истода бошем, бардоро комментария ғарибӣ нависед, ма шуморо мефаҳмам. бардоро ин замин 5 сотиқаи 5 сотиқи замин дорад. ака исниша шумо фикр накунед ки хонача исуса давомаш ба ҳисоби коробка обши замини холӣ ҳисоб мекунем. бардоро ака чӯ тахтаву шифир ёхтанда бо плюс мешавад. нарх наво 220,000 сомонӣ 5 сотиқи замин. бардоро представ кунед чӣ хел қимати шидаст. 19,700 сомонӣ 1,730,000 рубл. хуб, эълонои хубам ҳасте бардоро. ака тамошо карда метавонед шумо. навеси 10 ба 10 дора. 2 тайга сарой дора бардоро. обу свет дора. дига чӣ то мефара бардоро? обу свет ҳаст. ҳатман фикри ақидотона бардоро дар комментария бинависонед. нашоти ҳамин замин, нашоти ҳамин хонаҳо. ма комменти шуморо шербачӯ ҳатман мунтазирам. мактаб ҳастай, мағозаам ҳаст, масҷидам ҳаст, панҷвақта ҳатто ки ҷимъахонаам ҳастай. 2 тайга дорухона дора. бумгоҳи тиббӣ дора, яъне ки больниса. охираш 88 51 да занг бизанед. эълони 4 мегзарем дӯстон. ака шумо зиқ шидем ки мақсад заминҳо хонаҳо беҳад қимат шидан 120,000 4 ҳуҷрага. аммо бардорои азизи ман бебом, яъне ки маҳкам кардагӣ нестай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар аст, назди бозори уялӣ. чортарафаш хеки хитон дида истодаин. боз ижа наворш ҳам ҳаста. ози мебинед шербачӯ 120,000 сомонӣ ба 10,750 доллар 940,000 тамос рақамҳои рақамҳои тоҷикӣ дастӣ ватсап гем ҳатман ина мегирем. шумо худтон бардоро зангшо мезанед када ҳуҷҷат дорад. ҳамсоё зиндаги 7 соти кор. дӯстони азиз, марҳамат, касе ки хабар ҳаст аз шаҳри бохтар назди занг ба панҷум эълон мегзарем. дӯстони азизи ман, эълони панҷумон чие? боз як тайгар хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ дар маҳаллаи Шайнак. беҳад нам хуб аст. дар маҳаллаи Шайнак хона дуошёна га кардагӣ 4 ҳуҷра дорад. 70 метри квадратӣ, тақрибан 1,5 сотиқ замин мешавад. дарунаш бад несте шербачӯ. чихе ки хитон дида истодем, дарунаш бад нест. хуб, 260,000 сомонӣ акамон нархи хонара мега 23,100 доллар ва 2,80,000 рубл. тамос тариқи ватсап. рақамҳо 006 боз 06 26 80. дуюм рақамош бошад 405 66 88 88. ҳатман акада занг бизанед, рафта аз наздик бибинед. ремонташ падабоӣ кардагӣ. обу барқ ҳаст. мактаб, бунгоҳ, масҷид дар наздикай аз гипразем 3 километр разница мекунад. маршруткаи рақами 45 аз назди хона мегзарад. ҳуҷҷат ҳам дорад. дӯстони азизи ман, ба шашум эълон мегзарем. боз як тайгар квартираи фурӯшӣ дар гипразем дар навбаҳор иборат аз 2 ҳуҷра 45 метри квадратӣ дар 4 ошёна. хиди дом бошад. дӯстони азизу арҷуманди ман, доми 10 ошёнага ҳаст. 520,000 сомонӣ нархи хона, 46,200 доллар ва 4,160,000 рубл. фикри ақидатона ҳатман мунтазир мешавам. дӯстон дар комментария нависонед нашоти ҳамин хонаҳо. хуб, бардоро хайд чикор кунам ман? нарх навора, мақсад нарх навои хонаҳора ман айдили худам намемонам. рақамҳои худи яко ҳастанд. хоҳишмандам тамос гиред. рақамҳо 004 33 94 00. хона дар новостройка аст. обу барқи доимӣ, лифт фаъолай. чӣ хел ки хитон дида истода будем бардоро дар аввалин навор. ҳоло бо шартнома, яъне ки фурӯхта мешавад ҳамин хонаҳо. баъди 2 моҳ, яъне ки ҳуҷҷаташ омода мешавад. назди хона медбонк, 2 тайга магазин, канечкаи маршруткаҳои 58 56 рақами 6,
یعنی که میگذرند. مید کالج مکتب و مسجد هم هسته دوستان. بعد 2 ماه حجتاش آماده میشد. خی خانه را خطون دیدستین. چوتکا ماشین کردگی میدروی زندگی میکنی. باقی مونده معلومات ها رو بردار جانو از خیلی اکا همین رقمایی که در اول گفتم تون 004 33 94 00 هم واتساپ و هم دستی اکا حتما میتونید که مراجعت کنید. برداروی که هم خیلی نوستروی که کرده ایستادین با شما یعنی چی میگن گفتم اگذارم که حتما در کانال ما میتونید که مراجعت کنید. بردارو اگنستوا تیوی هم وقت در خدمت شما هست دوستان. این هم خیلی خانه باشد کامنتر نویسین. کامنت برداروی که تماشابین کسی که تماشا میکنن کامنتر رو بخونن. کسی که خانه دارد از کدام نقطه ای که بردارو کامنتر می نویسن از همونجا باشد میتونه که مراجعت کنه. با هفتم اعلان میگذاریم دوستان. انا این نوار باشد به حد دراز بود. ما نیم شب بریدم و نیم دیگه شب بردارو کم ترکی دیگه دووندم که وقتی زیادی شما را هم نگیره. خانه فروشی در ناحیه دنقره در بولیان پایان عبارت از 4 در خانه 12 سوتیق زمین داره. شهر بچه ها 12 سوتیق زمین دارد با نرخی 120,000 سومانی. با نرخی 120,000 سومانی بردار جون 10,600 دلار می شود. 960,000 روبل. با این نرخ هم با این کورس هم اگر کامنتر از زیاد چید لایک های همین ویدیو شیر بچه ها تو 300 تر رفته. اگر ما حتما در نورهای دیگر اگر شما بخواهید با پولی یورو هم یا که با کدام مقصد بعضی بردارای ما در قزاقستان در قرقیزستان با اون نرخ هم اگر شما بخواهین ما کورس هم میگردونم مهنت میکنیم بردارو برای شما پیشکش میکنیم. خلاص قصه کوتاه بردارو رقم های 004 33 94 00 دا حتما زنگ بزنید. خانه باشد 2016 ساختگی با خشتی لایی. از بیرون بردارو خانه نه اونقدر زیبا به نظر میرسد نه که خیلی بگیریم درونش به حد خوبه. خیلی که از اولی نوار خطون دیدین شهر بچه ها از بیرون خشرو به نظر نمیرسه وقتی که درون خانه میدروی به حد خشروه. خانه باشه 6 به 3 5 به 3 4 به 3 و 4 به 2.5 هم خیلی ساختگی خانه. با هشتم اعلان میگذاریم. خانه فروشی انا اعلان هم به حد اعلان خوبه. انا چی میگن خانه فروشی در شهر دوشنبه انیقتر در ناحیه رودکی جماعتی قبله دهه کرپایی بردارو هم بازار مهرگون کسی که دیده باشد 9 کیلومتر ای همون را از این سمیکنه. انا شما گفتید که اکا نیمی سوم شه قلم باشه یا 60% شه یا که 50% شه بته موندگی شه مایده هر ماه انا می اکا هم قدم مقصد روزیه بغشتی پخته ساختگی خونه را 4 در خانه دارد 6 سوتیق دیگر زمین دارد 290,000. از نام کانال ما اگر زنگ بزنید شهر بچه شما دا 270 تا دا اگر نه تا کسی که در کانال ما پادپیس کنه میتونه که پادپیس کنه 25,700 دلار. خب رقمو موندگی حتما شهر بچه خودتون زنگ بزنید که با ایلون هم میگذاریم دوستان. کوارتیر فروشی این کوارتیر به حد کوارتیر خوب است در شهر وحدت در جماعت دهاتی بهار دهی پیستا مزار میگو پیستا مزار میگو در یکم اوشیانه خیلی خانه قرار دارد عبارت از 2 حجره 57 متر کوادراتی شهر بچه در وحدت است. لوی راه دای خوب کوخنی هست حجتخانه حمام نکی همون حجتخانه شیه دوستان. نرخو 260,000 سومانی باور دارم که ممکن 250 تا دادم یکم بتشموده و 23,100 دلار 2,80,000 روبل. تماس حتما طریق واتساپ شهر بچه رو زنگ بزنید رفته از نزدیک ببینید. دو کامنتای کلون داره برادر جانایی که از شهر وحدت خانه خراب بودن. رقم 974 77 303 و 904 58 42 44 حتما اکد زنگ بزنید. در سر راه های میخونه نزدشت اپتیکا مغازه جماعت همه مقصد ساختمان که است
ҷош беҳад ҷойи хубай термексам ҳастай. Элони даҳам мегзарем дӯстон. Элони даҳамон чиай? Хоҳишмандам наворро тамошо кардем. Якта лайк шавад. Ҳатман дар канали Агентства ТВ Бардорҷонов подписатсия кунед. Аз шумо ҳеҷ чиз намерава. Хуб, хона, мошин, замин, молу маҳсулот, техника барои ҳамкорӣ метавонед Шербачиро занг бизанед. Рақамҳои мо мондагӣ. Ташаккур мегӯям ба шумо ки то ҳамин дам бо мо будед. Яъне навори маро тамошо карден. Аз шумо миннатдор. То наворҳои анда. Худованд ёру мададгортон бошад. Паноҳтон ба худо. ҳатман масъалаи лайкҳо ва подписат зада фаромӯш накунед. Хайр дӯстон.